米多伦都罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马波隆平安。Dalam siya kita to pipapali no kawas ititaanan to palohay a romias. Nanay maru ichen no mita ko suar no kawas. Ato maru sapasama no mita anini a romias. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。Di Luka, falu ku safaw at sipang, pitu ku safaw at tusir suasa. Haratengen na mo, ano sa ay ka matia uno kamangay awawa, kupilayak to pikuan no kawas i, sa ay ko mamala pinaulan ningda saan. 路加福音18章17节说：“你们要记住，凡不像小孩子一样接受上帝主权的人，绝不能成为他的子民。” Stadi kakao, yo matuas to kita maitemo ko masamamaan at lumaki, mangaray kita milungos to pipasama no kawas. Nikaw rira, ulungos no kawas ititaanan i, kamatia o kamangay awawa kita, o tingalaway ko falujo amasarujo amitatias i jingranan, ato pasoorin mararit singda milipot i titanan。当我们成长后，会因为遭遇许多的事情而祈求上帝的帮助，但主对我们的要求是，我们要像小孩子一样，有一颗纯洁的心，全心信靠他，确信他无时无刻在看顾我们。米多伦给他，我们一起祷告。Matumesay ko ulah wama kawas. Nanay liawan iso mikurats to farujo no niam. Ta matia o tingalaway farujo no kamangay wawa ko farujo no niam masarujo mitatias i tiswanan. Ta matatulong kami mala kaulahan iso wawa. 慈爱的天父，愿你再次洁净我们的心，使我们的心思意念如同孩子纯洁的心灵一样，全心信靠你，使我们配得成为你所喜悦的儿女。Makani i dalam anay angangan utapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。